I što ima ljudi kada Hard Gamer ovdje sa Leonom Bokančićem sam ovdje i radimo Creative Build. I recimo. Znači, ovako, Creative Build je kao ta Minecraft serija, samo što u Creative Buildu mi, ne baš svaki tjedan, ali nekih svakih 2 dana mi ćemo graditi neke stvari iz nekih doba. Naprimjer, s jednim prijateljem sad smo počeli Divlji zapad i baš nam je dobro išlo, u sljedećem videu ću to pokazati. A u ovom videu ćemo graditi u modernom dobu jedan kamion. Kamion, ne znam točno kako ti planiraš to napraviti. Znači da uzmem crnu vonu ili nešto tako. Ovako, čekaj, treba će mi wool. Koji? Bijeli, crni? Sad ćemo samo ove, kako se zovu, tires, ove gume. Kotače. I grey, light grey, gdje je? Evo ga. I to su uzelo? Ovako, čekaj. 1, 2, 3, 4. Je ovo Da, ovo je divovsko. Wow. I ne možete i kockasto, to je glupo. Vidi ovako, opa. Gledaj. Kako bi mogli to? Doslovno. Evo jedna guma i onda ćemo gumu. Vidi. Gledaj, ovako. Gledaj mene. Ok. Vidi. To? A mislim da će predivovska biti guma. Ne, evo ga. Ok, čekaj. Imam ideju. Čekaj. Uzet ću button. Mislim da će ovo bolje. Čekaj. Ovako. Dođi s ove druge strane. Može? Da. Samo što će tu biti 2 gume, kao na običnim kamionima. A ćemo pustiti prostora. 1, 2, 3, 4, 5. Evo, 5 i počnemo jednu gumu. Tako druga. 1, 2, 3. I tu. Neće biti previše velik. Ovo je pol mali neki problem. Da, zato jer... Biti sad će nam trebati... Ovo će biti neki fail od kamiona, ali to je vredi. Ovako mislio sam da... Ajmo ga izgradi... Čekaj, makni se. Smetaš mi. Stavimo ga od... Ne znam što bi ga napravimo. Ajde... Ćemo ga napraviti? Evo ovako. Napraviti da bi mogli došla. Glass pane. I pas. Ovo izgleda čudno. Ne, ovo je preveliko zapravo. I preko... Ne, dobro je bilo, samo... Zabravio sam dio. Nadam se da ovo ne bude fail. I ja se nadam. Ono, toliko se trudimo i gradimo i na kraju ono neki fail, neko smeće. Okej, onda ćemo se navizati. Mjestit ću ja ove 2 gume. Ok, nadam se da je ovo dobro. Mislim da će nam ispast ko neki piratski brod. Da će nam trebati ovako. Mjesta i tu bi mogli kao neki volan. Ovako. 1, 2, 3, 4. Ovako. Može? Super. Opa. Okej. Zapravo nije niti tako loše. Da, znam. Biće u redu. Ne, moj Boga. Opa, što je ovo bilo?
stvari. Tu su dva mjesta i onda bi mogli ovako. Lever kao onaj mjenjač. Znaš ono, Aha, da. to ćemo ovdje staviti. Ok, u biti. Ala. Onda, volan. E sad to je problem. Opa. Opa. Šta bi Evo bilo ga. za volan? Ovo će ispust... da! Ovo će biti nova verzija glisera. Valja ako ispadne tako. Ili ne? Or not. Ona... Ne to baš. Mislim da bi trebalo ovo crno još podići. Jer znaš kako je, kamion inače ona iza je veći nego obično. Čekaj. Ovako ćemo. Podićemo još za 2 bloka. Jedan. I onda ću staviti vrata ovako, gledaj. Stavi. Da. Iron doors. Ili, da. Doors i pored njih lever stavi. Jer... Ne, ovo tu gledaj. Vidi. I onda lijepo stavimo stepenice. Biće oko kvarc. Što bi ovo? Ovo je kamperica. Neka čudna. Da. Ili čekaj. Ovaj strašni dio bi mogli promijeniti jer malo je glupo od dijamanata. Prevrijedno je to. Ovako. Ono ne treba ovako. Znači, maknut ću ovo dijamanata i staviti na nekog drugog bloka. Ovo kada su neki bogatuni ovdje u Minecraftu. Da. A. Ok. Sad ću glowstone, ne. Stavi, znaš šta? Imam jednu ideju, ali mislim da će biti preveliko. Evo to, ovo, vidi. Pa može, da. Ne se sviđa. Mislim, eko. Ja, ovako, malo više. Lader. Znači, ljudi, zaboravite Samo ovo. sekundu, pauzirat ću nešto video, oba dvojica. Okay. I evo nas natrag. Je. Dakle, zaboravite ono što sam vam govorio. Znači, ovo nije kamion, ovo je kamperica. Da, nešto kao kamperica. Da, kamperica je. Možemo ovako pustiti kao za tu 2 mjesta. Ne 2 mjesta. Da, 2 mjesta dovoljno. Ovako. Ja mislim da ću se ispraviti inventar ovako. Pa, u redu je za sada. I sad, pod će biti od irona isto. Iron. I znaš kako onda, kod kamperice ona 2 vrata. Ili jedno, dovoljno jedno. Ne. Što ćemo da staviti ovdje? Čekaj, led. Čekaj. Stavit ću pod da bude od kvarca. Znači, baš poravni pod. Treći mi lever.
I stavit ću WC šolju. Ovdje lipo. Ja, shit. Ok, tako, super. Ovdje ću staviti ovako. Kao mrežica neka, ne znam kako šta da stavim. Tu će biti ovako 2 mjesta. Tu će ovako 2 mjesta biti. Da, ovo, gle. Ovo staviš. Ovdje tu ćemo ovo zatvoriti sa ovim. Opa. Evo, Super. Ok, stavi gumb radi je. Bač. Skoro. Pasa. Ovako i sad mogu... Hoću staviti WC šolju. Evo, WC šolju ću staviti. Tako da ljudi ako im je malo hitno da mogu obaviti bolje tu nego negdje drugdje. Stavi kaldron. Gaće. Je to? Onaj kota od cauldron i unutra naspi vodu. Ako, tu bi mogli... Ne, nije cauldron. Cauldron, čekaj. Nije nego cauldron. Cauldron. Tako ona Rekao voda sam cauldron. sa dor. Ok, i tu ćemo... Ajoj. Čekaj, daj, baci to, brzo. Treba ćemo ovako. Ovaj krov izgleda malo jedno. To ćemo popraviti. Nemoj. A nemoj u javnosti. Oprostite. Ljudi će se uplašiti, nemoj. Ok. Ok, mislim. Ne, ovo. Vidi, ovako. Taman da izlazi. Tu sam vas čekao. Znači ovako. Joj, stalno mi se to otvara, ne znam zašto. Ok, meni izvana izgleda u redu. Šta pokušavaš? Staviti na suprotnu stranu ovo.
I da pusti ovako ove rubove. Ne, rubove možemo od Oakwooda ili nekog drugog. Ne, gledaj. Tako, pusti tako. Da, stvarno. Ostalo opet. Sada se dobijemo jedan problem. Okej. Još malo, čekaj. Šta radiš? A mislim da si slučajno stavio. Evo, izgleda zapravo fora. Da. I tu stavimo svjetla kao ovako bumbove kao svjetla. To mi sad nešto ne izgleda u redu. Ok, ovako, 1, 2, 3 ovakvi. Evo, buta ne ide na ovo. Onda će staviti kvarac. Tako, ok. Čak. Ništa, ok. Iza ovdje će biti bijelo i iza će biti crveno ovako. Evo ga. Čekaj. Nismo još gotovi. Ovo smo pulali. Ovo je krivo. Ok. Ne, nije još gotovo. Da vidim kako izgleda ovako. Brum, brum, brrrr. Ok, dobro. Ne idem ja isto iznutra. Ok, sam sekundu, sad ću doći. Ok, evo me natrag. Dovršili smo ovaj naš kamion. Na kraju je ispao kamp prikolica. Ali nije niti tako loše za prespo. Tada! Ok, u biti... Ovako. Ne, ovako bolje bilo. Pa dobro ispo. A za prvi dio u modernom dobu super ispao. U biti... Pa na kraju nije ispao takav fail kao što smo mislili. Da, evo. U redu je. Da. Evo, tada. Mi se sviđa. Da. Ok, mislim da je ovo dobro vrijeme da završimo video. Da. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ako ih bude. Ako bude uopće sljedećih epizoda. Ako ne, jednostavno lajkajte video, pretplatite se na naš kanal. I vidimo se. Ćao. Čekaj. I usput, ako pogledate ovaj video, molim vas napišite u komentaru od 1 do 10 koliko vam je ovako ovaj kamion izgleda. 2. I u biti, pretplatite se na moj kanal Leon Delokva Vids i na njegov Hard Gamer. Gamer. I čao ljudi. Vidimo se.